Yengbiriba Punamapu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung the Taram Noksari. Ngasi Manung the Kanagada Wapamasi Mamang the Habitat, Manipur Development Society ki Senza, Tumza, Hogi Masi, Land, Sedin the Tokiba Kara, Mami Lady Habitaki, Police case, Police case file Torkumatum, Mudra file Toribu Simi Tarukni, Madudi Hanas Minister Obiram, Honorable Hogi, former Minister, former Chief Minister, Okom Ibobi, Amasung, Sip Secretary Han Obiram, Humama, Lorena, MDSK Project Director, Amasung, Administrative Officer Yauna, Mio Taruki, Matakta, Hogi FIR Lost or Matunda, Huzikla Isiamurumda, Narang say, Maduki Makatarak Habitat, Maruana opposition, Hogi Congress, BJP ki Matak Nangapagi, Wapam Seni, Garang Congress ki. Oiba district ki level da pangthokpa workers conference sama Chutranpur district pangthokpa ni maduda ekhoi hanagi chief minister obiramaba okrom yobi lona hanagi deputy cm obiramaba gaikhangam animakna ekhoi ki MDS ki paikhalakpa MDS ki senja thumja ga mari paikhalakpa du cm hana oiramba cm yawramnina madugi asauba abasung madoi dri khara hendoraga kharasu hena Nangkiba, adu Karasu and Asumbasu, Matoi, the Yobuzala, BJP ki Mayok Tamaiba Congress, Wapam Singdo, BJP 2 million Topido Brado, Dukari, and Biduri having a Matang to the Kanajanabu Tanjani, Lona Lincoln Biriba Gate Singdi, I get Tantan Pambiribasi, K. Meghachandra, General Secretary MPCC to Expo area to go Honorable MLNE, MLSC, one came Assembly Constituency, MLNE, Kabir MLNE, Ayoza Meghachandra Putaram Noksari, Aduaza Meghachandra, Oil Lincoln Biribasi, Hemantakumar Ningomba, Editor Hueyen Lanpao, Manipur edition, editor, Yamung Hemantakuram Noksari, Aduga, Hiata Tangana Family Injury, CS Bijoy, Spokesperson, BJP Manipur Protestant, Town Bijoy Sutaram Noksari. Oza Meghachandra Ngarangi. Kogi district level ki workers conference yawbirubra yawbirodobra dire khangja hoktre aduga ngarang gi ngang gi wafam sein khanbada kharadi hena kogi vote mamang da khara ngangna ba khona buduna mani khara yang law ngana basi khara di ngarang di khara yang law yu male vote matung da haibatai mase MDS ki matangi adoi ki sam torokpa kogi police FIR ma loss torokpa bada hanagi sahi tara manga chupna Thangna, Chief Minister Obiramwa, Amasu Yokshalak, Pastain come the Congress Sekarasu, Asaubugi, Karamato Lombugi, Tanjadu Yobumale, Tasengna, Madugi Asaubu, Zala Tragang, Ribamayam Sing say, BJP Sekarasu, Aseng, Europe Zalasini, Hanan, Kamjani, Meghachandra. Tashiramaki, Huziki, Hariba, Huziki, MDSK, Watoxida, Congress Party, you in a way, Kanta sounding elite. Hariba Masi, Hoigi, government give Hanama. Public ki Panama lana misuse store na highway wafam the lakpa case ni na madu thijan bi bada kai dia ne khali thijan bada kai dia highway sti hana su thamre aduga ngarang madugi makha tarak pada thami wafam sing se khara hendona adi congress na in khamad opposition congress na state ki BJP bu sarkar paiba BJP na lusinga paiba sarkar se khara hena saubudi mali madu thai paikhataba union gi minister sing lakti am lai adu project sing maru project sing paikhat pham thopati paikhati haibi wafam ma adagi congress na toromba mamang na toromba thabok sing congress na sarkar pai na toromba thabok sing do taseng badi anobo sarkar na sangabada sahi mukti loidong mandi haibi wafam su pandi pali ado aido in thamjaina political go be tegla na tragana MDS ki karigi torubudra khare hena saukiba I wafam do ibra hoi adagi wafam du jadi ai thamjege wa khara hoi Ziki MDS ki wathok tu di akhoi honorable leader of the akhoi gi selfie na su thambi kare akhoi adugi clarification do akhoi gi honorable selfie leader na thamgrabani na ina thambagi thodok darkar leitre hoi department amagi officer amana madudai du the misuse of fund leiba kanda akhoi na si government natraga madubu akhoi gi chalai ba government da adu loina tainagni haiba leiroi Maramdi Kanagumba mana lana Tauramba Hibasidi investigation Taurakan Kangani Aduna Madugidu Singdokre. Loidana Narang Akoi Suchanpurda district level worker conference ama Akoi political conference ma Taubuda Tamgiba Koi honorable leader of the Akoi Shelfina Tambigi Vido Sumi Akoi Ladiba Mamangi government in the 15 years rule Tawamatam 10 years I can lay. I sarkar lay aduna khoi huzik honorable leader na hai khibado adu ai sume haina lawi maramdi ngasai kaigino haibada akhoi huziki leiba akhoi gi huzik sarkar sina paikhaliba akhoi gi program mayam sangabagi program kai paikhaliba adagi mithakta sahi ma sangaraga su
loiba ngamdaba yai loiba ngamoi haina hairibase ai chumi hain lawe maramdi sahi tara manga sidai sidai khona pakhalpa project myam singse masi akhoi pipeline da inaugurate tawna ba ready da leirabane but akhoi gi sarkar duna matamdugi sarkar duna sangana na ba loina tawgena khanba matamda ngasai gi si akhoi mangda thengnakre ILP gi issue gi matangda adagi akhoi gi district declaration tawba matamda madugi ban blockade myam tu akhoi loina khangbi duna maram warkan da tha ahum mari se masi continuously akhoi ban blockade tawba sina maram warkan da sanga ba election mamang da taw he sing ngamhudba mayam yawe aduna sanga ba akhoi gi target to sanga hudba yawe hoi government na thi ano bulak pa government na sanga gi bido khoi kaisu kaide aduga amuksu hauzik leiriba points masi sanga ga da siamna leiri akhoi khudam oina harbada thawal multi purpose project se already complete tawre sanga ga da uda ngaire adagi dolai thabi project sanga ga da uda ngaire almost completed aduna masi leiriba sigi akhoi gi sarkar sina si tawramba civil secretary masi including the furniture हाइबदी मधुदा डेकोरेट तौगदबा फर्नीचर मैम सिबक अदुबकी पोसे लैरगा रेडी द थमबने अदुना मसिगी सबक मैम पाखलंबसे लोलगा थंबा याबनते लोइना मांगदा तारब गाक्तनी सम हाइरा कांदा यस मतमदुदा इरांग लेबाक इरांग लेखिबा इरांग मरकतुदा संगा सनबदा चुनरोइदबा थौंग ओइगदबा इलेक्शन लाक्संगिन मरम ओइकांदा ngamamdaba mayamdi yaugre haibi wafum ne aduga ngarang thangi wafum singse hendokna adigi haijin bamda nate aseng bangaktani haibi hendokna lei adu point makak huziki ai loisan jauge huziki leiri detail budi mayam ama adai da masing thibada huzik even huziki haibo thabak mayam singse masing thibada bak huzipo adum loi bangai ai haijege adubu ngasai gi leiri ba posi dai sida akhoi gi 27 unbanked block mayam ama akhoi gi madu sanction torobaga leram including the infrastructure including the banking ki staff quarter manager leina na ba asi 27 unbanked blocks si leiriba mayam jingje khengjoi da thalon da adagi parbung da tengnopal hill area mayam da sarkar sina sanction mayam ama ready da toroga thamamne ba do hujik loiba ngamdri se masi sahi tha mari manga maga or sahi amaga sangana na ba honaba matam da already sanction toroga lermi si loiba ngamoy sini akha mathangi round so ai ja lakna hona chege aduga tomo bijoi ihana nan thamjaning se maroina ngarang gi se masi ngarang hai hi wafam se maroina MDS ki karigi matang da chief minister gi ming yauna FIR ama laws torop kholak putu gi asaw nati aseng ba haibani sam nare kanda haibudi kharadi haigre madudi union minister no makang laklap so ngasi phawba project ama phawbu gi sanction tawbu leitri haibagi wafam ama adagi congress lengang na paikhalamba thabak sing sahi ma sangabada lolo hai CM masana haibani chief minister masana phongdok puni ngarang gi district ki level ki workers conference tu da kanana hena corruption tawbu hai se miyam na khangnare praja ne khangnare bani habi wafam ma thammi congress na hugok lamba normal scheme sing BJP na package ne hai lokthok laga leire hai se deputy CM masana haibani hai riba sing se ai ngai ha madum thamjabadu ni handaki MDC karigi matang da sen chenei sen mangbra chenei gaina CM gi ming basalo da congress na madai saudna khare hena ngangbra se congress spokesperson honorable MLA masana thami mado akoi hejana haibani te asau sule te tikapta kaim kai te aduga thamgi wafam khara chidi isa sende aseng wabni haibani kamai defend to budori BJP akoi Sri Oibu wina ngarang akhoi haibi ba khabar da kasi yaw kasi ba mana yaruk pado si mayam si maru ba point si congress na jatra holam ba chai tranga da BJP na akhoi loisan ba chai ma sangani adu gum mayam aina mu riran tau da su yare ko ara se dai point ko tung puthok sake akhoi gi honorable CM Sri Birena kano da Sharatchandra Sharma hagi maru major point 19 se the mana high is only subnagi state government ga Sharatchandra district ki people ga mari improve to no ina ayamba high gi araga nowhere magi statement da akoi BJP vices congress ki waji yaugi deva akoi gi jingi people ga akoi state government wari tampaki ga emotional integrity ma porakna bagi sina main theme ina ayamba high gi adaga mamangi honorable CM Sri Ibo bina high kanda mana haiba su akhoi congress na horam bani BJP na loisang da bani kana haiba mayam joy madu sum da bani summi government has anytime continuity lagi dam akhoi rival party no paira me raga akhoi na ngasi paira na hana horam ba apha bata ni khangde pa yaning dam ni khangde madu edo hundu ko da bana ti
continuity di as it is like doni adaga Sri Birena high is the maruina who state government the singi people give fed thajabase restore to no adom the director ga high adaga Sri Oibo bina high bakandana Congress party amadi Biren hunmagi mong the high bam sale adaga mana high bada maru ba point amana so sample medical college am laibi matang se Congress na horami matawi lam leitadana lam pi tawi tokpane so me mana ngam dra su akhoi hojik nong amuka tawguni hai MCI gi medical college am recognize tawgi wa ba khoto mayam su mana takpi to siam phei daga akhoi gi hojik le present government su khang MCI gi norms infrastructure sagatwa faculty member thamba adu khanga ngam ngak tane adaga sports university su me akhoi gi kano dagi India government na pibir ko oiraga su akhoi YTV local lam gi tang yen aba le ngamam da bado BJP na lam gi settlement targa parliament da bill bokti tangal kre passed over na hode last hour oidna samay tawdna akhoi gi aina haijening budi ngarang congress ki district level gi mifum da hana gi chimina so yirum basi oi gobin hai bachin si ayamana akhoi election mamangi political akhoi wa ngak ta ayam boina ui roji election je panchayat ki with the direct doctor ibra live MP election 2019 is oi gidari ibra adaga asaw bam biya wi yaw de ka de adi mutang de comment tau jin tri hoji ki wena de okay yabu himta ngarang gi se kamai wi barwaina vote ki di yam nakpa mamang gita kaida gangna bo magadi vote me gi pagang ngang nobne khalam basu yabni adu bo yes significantly ngasai gi MDC karigi KSC karigi torpa file torpa police ki case register ga torpa se da CM yaw se income da saudi sauning ni political party to the belong to ba or maso ai tumin nei ngoi maram di chief minister se yam responsible ba phammam ni adu sahi trawani purim se FIR ma loss to the york pose marom da di Manipur history de han baso han bani sam na kan da yamun kamai wi mati saubugi khara hen ngang ki ba mong du man bra natraga karim kan da congress na ngang si chu achum ba khara di thorok prasini ahan ba FIR to wadi natti mamang da sengi wathok ta CBI na case logi ba ex minister lehi adu ma kan to ke aduga ID MDS ki wathok ka mari lena na khogi wa ngang bane na ID lodi rangi Susanpur da district level gi moi workers gi pangthoi do aina logje boi wani ko aina logje badi na khogi kumjan lising ma samapan kano sani ga trawa mapan se habadi mathangi na 18 ni mathangi angan ba sakta tawdui ni sigi vote ki election gi MP election sigi preparation si ai hork panen lowi adagi ngasagi BJP gi lengak amal leire kanda akhoi congress si kaidor ge haba pot ama lai aduna BJP na pariba mana akhoi mana lengak paira pa kanda magi asoi soida adagi di apam pam dagi matang da miyang loinana khana bagi tanja ama khudung saba ma idi low brain khali ani khaktani aina ujari sini amana election gini amana akhoi ngasagi government sina mana magi mana tawri miyang mari leinei am matoi phai kholi na mana suna kan sakalaiba tempo si opposition amu oibagi tahum thokpane na tawrakanda si wakhum jing khara ai phongdorok brain khali yengche akhoi honorable chief minister nongthum biren ki lengak se ngasi si akhoi tha manga mapung chap chana fare tha manga mapung chap phabani ma si tang tram nga da ma wasak logi bani aduga akhoi march ti aduga ngasi si tang tram nga ni ado sum khuthek ta paraga di akhoi tha tara ga gano ki tha taruk changi na hire sum yare ado government si tha manga ga taruk kum bastagu achauba project ama na tagana karing miyam na min edu ubya pot ama hekta sima dolama khin ba ha ba di id oithokado mande sidi congress osunga moi BJP osunga moi aduga khogi masa thabakra tangai phadaba khar de uni thabak achauba ga phajana miyam na masak na focus torok pai sidi sahi amagi matung daga dum akhoi dum u fange aduna sida government sigi matang da nainabasi pangai haibe wani mayam na khogi numit chamani pharaga di magi maram da nainaba yare ga na khar comment pinabai wani adu major working da di haibe yaroi hauji kanuki akhoi government pari ba kangu sigi moina project thariba mayam sigi project sigi karma project yar agi si akhoi haiba ngam ponte boji habadi matam khara changani yaroi project saba si phanga saya ponte swaida si ma paisala kanda si isalaga pangta thaya ponte akhang ai mayam ne kanda consultant ne kanda oibia pot ha ma tor thadoi ne pot se
अदुगी मनुंग लेब मयाम लई पोने बा अदुगी पोट मख लेबनिना आई मदुददी कन्ना गंगिरोइन खाली बीजेपी की गवर्नमेंट से अदो हानगी गवर्नमेंट पाइरंबा थबक सिंगसी लोसलमंगैदी अदुम मयाम सिनरमदगदी मियाम सिनबदा काइबा काइम लेतेन खाली गवर्नमेंट से मैम है कंटिन्यूइंग प्रोसेस ने मखा चतरीबनी बीजेपी ने पाइगे पायु कांग्रेस ने पाइगे पाइरमु सब माने अदुगा सही 15 की थबक तौरबदुगा था अखोई मंगा की थबक तौबदुदी माना याफोंते अदुना खरदि डिफरेंस बारिदा लेगिनी अदुना ngसागी हाइबा पोसिंग से सिरिबा मराल हाइगा हाइतारेको मराल सिंग मराल नत्ते ने खल्ली अखोई आइना थबक हेना तौरमी माना वाना तौयेना हाइबा याननबगी मागी एंगल दा पुथोरकपने ने खल्ली अदु डेमोक्रेसी सपा लेबागनी डेमोक्रेसी सपा लेबाग सिदा opposition si kari no hai kanda yang na senba gari amagi break ni ngasagi gamen sina mana chaningba mana humningba mai kai do humba da somna salaga di yar ko gurung sakani ko bera waini ko ina daklang break phawa do mai tok na opposition na gamen na tori ba thabak sing sida hoi positive oiba criticism tora kanda फजना अखोई गवर्नमेंट से रन तौबदो अदु कनागी नो हाइकंदा मियांगी याफबने मसिनी हेल्दी डेमोक्रेसी हाइजे डेमोक्रेसी जी अखोई मसा मौ फब डेमोक्रेसी अमा थमन्न होना बनेना आइदि लवे अदुना ngarang कांग्रेस ना ngarang पांगथोइबा अखोई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अदगे ngang हिबा वा मयाम चार्ज बोर्स अमा बोर्सु अखोई ngang हिबा देन बीजेपी ना सेक्टोरक खोतरकपा मसी डेमोक्रेसी नि डेमोक्रेसी सि डिबेट नि डिबेट अफब हेल्दी डिबेट नेना आई वेरकने लवी अदो मसी असगुंबा डिबेट से खर तोइना तौरगांदा मियामसु वखल तारकनी अदु गवर्नमेंटसु मागी लांगनिंग परमदुदा मियामगी ओइना तौरकने खाली तौबददी अखोइना यंगदोसि कांग्रेस ना पालंबसु देन बीजेपी ना पालगसु अनिमक्से मियामगी नेना लौनी मियामगी बु ओइद्रबा मसागी बु ओइरबा मदुनी अखोइना यंगदोसि मदुदी आइगिना लेपकदब नते मोइना लेपकदब नते मोइगी जर्म कुथि जे कनाना पागे द मियाम ना पाए मियाम ननी मोइदा वरकदोइसे अदुने ना इसाइ थमजगे हानबगी ओइ ओके ओजा मेघचंद्र इन लाक्चनिंग बसे मरोइना हानबगी सिमाइ क्लेरिफिकेशन की टाइप ता दुमा थमिब ता दुगा वाहंग अनि खक थमजगे ओजा मदुदी ngrangi चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट की अखोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्कर की कॉन्फ्रेंस में पांगतो किपसी यस 2019 की करी इलेक्शन चुनक नेक्सली अदुगा इलेक्शन की अमरोम धारगा पंचायत की करी दुरेन खनबदा अदुगी केनो दुमति मानरे अदुगा 2019 की नेक्सल पुन मरो इरोइना 2017 की जनरल असेंबली इलेक्शन पांगतो खरमतुंगा लाकदोरिबा सिंगसिगी कोई कह तारे इलेक्शन की मरु हुनबा इलेक्शन की कैंपेन की टाइप अमा नि हाइना कोई यामु हेमतना हाइबी बसे अदु आइदु याबिनिंगब्रा अदुगा प्लस अकोन मदइन थमजनिंग बसे मरोना था तरुक छि था तरुक म पुंग फारक पैसे अमरोम धायडी कांग्रेस से तरमगा पाइरम बने पाखलम थमस थबक सिंग के हरदी कांग्रेस ना पाखलम थबक सिंग दुगा था तरुक ngairiba sarkar se ka comparison to budi mato do thabok tadi khara nungai ge do mante aduga tha taruk ta ngairi haibi ohom di thami ain haijini na oja Meghachandra kari molodino tha taruk khaki tha taruk ese modern inap di payu pa ke di no thawam pai khat pa no skim pai khat pa adum yabaza ne haibi ningbra ani si busma ziki point ani do han ba point to thamjage hai hujiki akoi gi district political conference to wasidi election ki prepare to nate hai akoi sumna normal process ama akoi ki party ki होइबा अखोइगी लई सिगी प्रजादा सरकार सिना पाइखलिबा अदगी सरकार सिना पाइखलिबा स्कीम थबक थौरम मयाम सिंगसी प्रजादा खंगन बाइबसी अखोइ वर्कर सिंगदा पब्लिक सिंगदा थ्रू मीडिया अदगी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट्स एंड मीडिया मयाम सिंगदी खंगन बाइबसी अखोइ पार्टी की होइबा अखोइगी तोगान ब कॉन्स्टिट्यूशन दा लैजबन सि इलेक्शन की जिमा हेता रेडी तौबगी अखोइ वाफम नते सिमा आई से केन तौजगे थमजगे अदगी अनि सुबा हुजिकी पॉइंट दो अखोई था तरुक सिदा नैनरीबसे अखोई अमरोंदा मसीगी लेवल से नैनफम थोकते आई लौजबन मरमदी कईगनो हाइबदा था तरुक सिदा बीजेपी ना क्लेम तवे हाइबदी अखोइना थबकसे यामना तवी 100 डेज दा असुकी मतिक थबक तवीना हाइबसे हाइरमद्रगदी यस अखोई तामा हेमंताना हाइबीबदो गवर्नमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस यस दैट इज राइट अदल लेरिबा पोसिदा अदु हाइरमद्रगदी अदुम संगार का अदुम चखिबदा अदुम कछु काइदे अखोइना ngमहौदबा संगाबा मयाम दो अदुम संगार का चखिबदा कछु काइदे बट थिंग इज दैट था तरुक अमदा हौजिक आई इसामक एमएलए नि लैरिबा पोसिदा हिदा एनी पीडब्ल्यूडी की एनी पीआईसीडी की एनी आईएफसीडी की एनी माइनर इरिगेशन की थबक सिंगजे हौजिक प्रपोजल तौबदा गाइरि हाइबदी ऑनरेबल मिनिस्टर्स कंसर्न सिंगना ngसाइगी प्रोग्राम कुमसी चेहिसी की बजट हापननबा प्रोग्राम थाबिरो हाइदना खंगहल इब मसी दिस शुड बी देयर अचीवमेंट
their performance. Howji paikhat pa the sarkar sina laaga paikhat ka duri bisi masi achievement mo gi oige duri bine adu ngasai gi leiba tha tarukta ngasai gi 100 days da ngasai gi makhoina paikhat pani thabak project myam secretary si sangaba matam da makoi gi achievement na hajal lagadi swai area sida dai ko ngawe adu ngasai gi leiba post da pokpa da ngai ba anga ngamana class 1 han ka dana ME han tambaya praiba adu ngasai swai area sida makhoina claim tawram dragadi masi government gi continuous process am dum chatlagadi there should not be any sigi questions arise tawroy adu ngasai gi BJP na too much ngasai gi makhoina claim tawrise ngasai gi thabak yamna phaba sabagi mong da tawbudu dei da parjana khangani adagi masigi leiriba mayam singina resource person akhangai mayam singna khangani adu gi ta honing di haibagi wani makhoi akhoi hoi honorable chief minister Sri Biren akhoi gi chief minister adagi leiriba sarkar se akhoi gi ni makhoina lakhre akhoi maithi ba piram makhoina lakhre makhoina taruk turib se akhoi gi ni parja gi ne akhoi makhoina taruk pa thabakta akhoi support tawgani in case in the interest of the public thabak tawriba mayam sing public interest ta moina tawbi taragadi aduna tabida akhoi tawrambasu punghai da haijan ba adagi ngasai gi sahi mari manga gi mamang da tawrambadusu 100 days da tawbuni hajal lagadi sanction na karai digi lakaduribno adagi ngasai gi leiriba pop sida hekta numi manga tarani da sangaba potu moi gi na hajal lagadi adai da question do ko ngaunu rupgi wani da aduna ngasai gi leiriba poto sumai singdok chai okay haidi sarkar mo so governance ase governance ni continuity amdi leini aduna mamang gi sarkar do party asuna sarkar bairam bani akhoi na tawjaram ba thabok ne topa sarkar na atopa party amna sarkar pairak pada sanga binu ka haibi wafam dinate continuity ni sanga biu kaisu kai tie tawo tawo 100 days ji kari gi thabak ta si paikap lawda khardi henjana lawre habni tabijoi kamai thengna bidoi madu lalida akhoi 100 days performance ki da akhoi gi yam sang ba block lok thok ki bagi chocha bu dead body gi adu na ya boina law ki bani adaga hosiki congress ki spokesperson haibi ju substance da hairaga di BJP na phaba thabak taw law di law go habni the political party ni law di yaroi awe hajin badi yaudr ga jo ngarang akhoi gi district level ke no gi hana gi honorable CMC ibo bina haidring da my last word se suma hera me khabar gi matungina mini secretary sariba asi akhoi na taromani adu BJP sarkar lotion bi horo mana do haidring da asi secretary gi delay tor se kari gi no already government hana thigatna keno tarome asi the thika birma simplex companies itself is a problem but simplex companies kana na thika birme mamangi pali government piramane my problem kya like re ima kadil sabi crack chapi khopagi araga mangasi makata no further thiglo kana simplex companies di secretary sahab da pung sangam na rims manu haijan dana mu thika me am logler me ara samai tok na simamangi government piramane ka na koi vindictive na phalong kakter question na te makoi da masid lochindredi yarorena araga sim honorable Sri Oibo bin haikibida my first point is akhona jai tranga da trahul mo kolom yam do shin mo hebdo madu sumi maram di mana election ma ya helku da to ga hungrib ja trama yam ang pone yam hangam ru sai bung sai me adu pun mok to akhoi former CM na term ne ma gi term lo khoi lekha ta loi na khoi lotion ga ne bo adu ya rang khoi gi Sri N Birena lok thok ko ji do kari akhoi makhu pungba kari propaganda bo yaurge magi third vision ni lamka da mana yana lok thai se akhoi gi controversial bill ILP gi matang da amta pass toroi kaung khudi mong yana bam pass tong he are zaro sam bo hoji ji development gi 300 crore rupees infrastructure sengat bagi thadare thabuk tore si achumani si mamang government kemte mari lende state plan ne ngasi gi adu gi detail breakup si longzer boni si gi mathakta another 386 crore ma central proposal thagre akhoi DPR ko semdana ara masi gi sanction soin to birakani si kari pramal lei na sai ga confirm the verbally loini yarakram ni only we have to complete the formalities si amna maru ba sarkar bi na harak pani adagi si sida akhoi kari kai ni prajam di hoji opposition yam kanna lei mun su appreciate to hum thoi ne khali adagi Manipur gi every part equal development to gune have si kan ta kai banati si political mileage lo binate my intention do ngasai na hobu da haijab do hoji maru hoji singi mina they need to fill we have a state government who cares for them is important area ba mamangi discussion kya da I see loina hijagram ni ada hari ba thabok singje district level monitoring company amana fully overlook to gune transparency aduga thabaki no guide baina taruk suba point mana harami je ngasai mamang jong hijagre MU gi hill akhoi gi
campus ama CC pur da thamgani hai araga masigi matang da VC ga wari sanagre VC na su madu idea ru yabire araga only thing what is a khoi in XRD minister approval am sang tawgi ba thab aseng badne ba khoi university ma sare hill campus na hajam badin na tidna akhoi na chorsa bu gidum da kari kari lokhali do madu lokhuk chab ne CM sina man tar kan da khoi na moi neglect to gi jo adagi mathang da Sharatchandra gi yamna sang na demand lak ba moi de BEd college ma thambi hoi madu state education minister ati officer me ga tana jare madu khoi thamna ba honage loino na Sharatchandra le government college mayam sida ai khoi gi course khara hengat pi course bi logo do subject mayam si henga bade henga na boy khanari hai bane ba henja na hai wa kem ti yaudri ko khanari I am listening I take your demand seriously hai bane adagi next medical college matang du budi ai ngai mawang na hai jakre aduga madu gi matang da sri oibo bina react to gi base moi su torom mi hai bane lam gi problem dai to gi okay this time mana horum da yam phare akhoi handa lam gi problem solve tam ju hona gani MCI gi norms akhoi loina khangi infrastructure lagi to mani faculty member lagi to kya viable lagi to je akhoi mamang gi former government khakta na khang banati masi akhoi present government is well enough si akhoi amsa khange mase adagi CC board akhoi gi district headquarter of the nearby villages singda drinking water phangna ba khuga dam dagi 159 crore already kai gre ising thano phang idea ho kai gre ni sidi da kari gi harabum thokti no all political party and the public adagi matang da akhoi gi PM na promise to giba 2022 hong da India gi Manipur gi himthong khuning da drinking water phangan gani habe se masigi promise ya khoi gi lekha ta handana bo hona jagani haramane number 12 ta mana lokhoki base somtal da 4.8 crore gi akhoi gi isingi PhD gi yama complete tore commission tore si howdi congress da hormusi ai man announce to da si ai na ne BJP ne aduni kai kai palam de cover da si ai humri kom to yin jarpani PhD zone 3 da rupees 6.2 crore another plan will be taken ko adagi rainwater harvesting is ko sing wadna honagani hai ne adagi mathang da ngasagi 300 crore ahan bai banjigi bse ayamna pesa chauna ngangi nahan gi kenu da nahan gi CM thambi gi bse to budi adugi yafom tu budi loan permitra su khabar ai lore ka doi ko adagi hanglet ki lambi si da crore yang khaini pan DPR thagre adaga rainy season la thabak haurani haijabane akhoi estimate kari kra adaga DPR 30 is NLCPR si thagi bane ba si me am si lokthok pani ek is policy da anuba akhoi gi raja sing da khangan janing ba na moi gi Sharatchandra da Burma ga tane ba Rohingya ainam le mane sidi da khoi mori ge samai na second gateway ma hangani adagi da makta Sharatchandra gi Rohingya lambi sidi da crore control doi plus one check get crore control da lambi semagi aduga crore control da si manung da yawbra check get ma so hangani hai adai kwai ge hena hoji relevant ba maru wardi jiri wam da gi Mizoram ji haidi Sharatchandra gi maning powder ni ko akhoi na hoji si pakhatna ri ba illegal immigrant mayam chang ko jasi area sine ba asi da yam phaba highway ma semgani aduga masigi di akhoi national highway infrastructure project da akhoi DPR ro submit tawgre hai atopamna lupa crore contra mangam na startup company singi okay haidi paikhala ka da thabak sing adu paikhala ka thabak sing mayam nahan gi Sharatchandra gi CM gi numitu ki chat ubu su thamdi thangre aduga mendi ngarang di tamoi na matang sin panjaning ma kitang tanjaling ba di break matam su sulum tam mathang rong lo wi tam mathang rong lo wi please aduga mendi congress si as whole ngarang nahan gi chief minister gi bas khoi gi speech tu ngak na ta bada mamang ta kai ta teri ba mayam sing maroina 100 days gi kari gi paikale kai du karai dron paikal piro di dang thambi go habi opom du ni sam da ka da yam ngai mathang lak sa ba se break ki matung da lak sa gi yamung da break ki matung da impact news gi manung hore yeng bi ba punam ki phamda thuna pudun lak sa gi impact news ming ta du ne bi break ki matung da yeng bi ba punam pu amu khana taram nok sari ei ta seng bade yamung hemata lak sa ge to bune do masigi BJP ki spokesperson ngang ba hek loi bi time ja sen kham bada yamung akhoi oja Meghachandra da khara hena sinaragadi menona khara yamung ngangjang ragadi horen tamo bi join kari ngang ki ge do oja Meghachandra kau gi suye oja Meghachandra
100 days की करेगी मसक तो पुसिंग कैसिंग खर थंबीरदी फदौनी लाउरिबसिंगदुरी लाउबदा केम कायबदि नते कांग्रेसना पाइखलंबनी हैना अतोप सरकार पॉलिटिकल पार्टी सरकार पारकपदा मदो संगाबा यारोय कायने हाइजेबदि नते अदुबो तौबदु खर खर मसा खायना पाइखलंब थबकसिंग थंबीरदी फदौनी हाइबनी ngasi hujik tamom join thamgiba paikhatpa masung paikhatau thabak singduna adum yardau jala natragana mamang da khara di hena law BJP khara di hena law khoki base ipen pendri haibi doibra kamai thambiningi yes hujik akoy tamo Bijoy na thambi hibido hujiki laiba kano sida development gi program mayam singse masi Suchanpur makta hujik lauriba kholiba mayam akoy PICD gi da water supply gi da sida scheme je already NLCPR ga NHC ga da अखोई चिंग एरिया 48 नंबर्स ऑफ स्कीम अदुगा वैली एरिया 12 नंबर्स ऑफ स्कीम से अखोई पाइखतुना लेइग्रबनेबा अदु मसिगी लेइबा हाइबा अखोई सेंक्शन से ऑलरेडी अखोई कंसेप्ट तौग्रबनी हाइबा पैसा सिना अमुक पैकेज ने अमुक लाउथोगदी स्वा एरिया सिदा अखोई कंफ्यूज लेबा अदा पैकेज से अखोई अखोइना मिन तौजरिबसे मसीदी सपोज अखोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पार्लियामेंट हाउस तगी प्राइम मिनिस्टर 100 crore से लाउथोरइदना दैट इज अखोई पैकेज सुमाइना अखोई ट्रीट तौब्रन खले हाबा अदुगा स्कीम दा ऑलरेडी स्कीम दा लेजबा अदगी प्राइम मिनिस्टर ना हौदोखरबा स्कीम अमा अदगी इंडिया की स्कीम मयाम प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ना मतम मतम की स्कीम लाउथो इबजिंग से मसी जो मु स्वाइदगी ओक्सलगा स्कीम दो पैकेज ने लाउथोगदी स्वाइदा कंफ्यूजन लेबा अदना साइगी पैकेज का द स्कीम द पैकेज अमु लाउथलगदी अदम स्वाइदा कितन केनो तो कंफ्यूज लेबा अदुगिने अखोइना हुजिकी लेरिबा असिगी स्टेट फंड दगी 300 crore सिगी सी पीगनी हाइबसी सिजु अखोई बजट सिदा हुजिकसे उदबा बजट हंदक की असेंबली सेशन फंगीबदा 300 crore सी नसाइगी सुचानपुर की पैकेज पीने अगदी व्हाई नॉट इन द बजट अदुना नसाइगी स्वाइसी करंब स्टेट की फंदगी लागा 300 crore से मसी सुचानपुर की पीदोइनो अदु बजट दी रिफ्लेक्ट तौते द वेयर इज देयर इज a lot of 300 crores is declared as a package so एरिया से करंबदगी हेतगी लागा पीदोइनो हाइबनी स्टेट ने ना कोई तामो बिजोइन हाइबिरेको स्टेट की फंड ने ना अदुदी स्टेट फंड दुदे कोई उदब नेक्स्ट ईयर की दमक ओइ पाखा पीदोइरा अदुगा दिस करेंट ईयर से पैकेट पीदोइबा 300 crores स्टेट फंड पीने हारगदी स्वाइदे दा समन बखरदि फावे यामुं हेमताई ओजा मेघाचन थम पोखमनि तामु जो योगदि के मरकता यामुं गेमतंग मोरमतंग लोकजोगे मदुदी ngसाइगी चुरचानपुर की ngaranggi pangthokkiba sai conference tumadi political gari thodopa haidi election lakado sing kari mailende madu akhoigi sum makha tana chatharak pai tai sum changjalakpa political workers singi maruna congress ki workers singi oiba mifam singi manungda mani political election gai mailende habi ofum sengdok pikre ado congress ka BJP ka se maruna state manipur ki state ki context hai batai mududi congress na pairing ida paikhalam thabak sing BJP na nauna sarkar paira kan da paikhat pathabak sing swai da pen da bakhra di leire oza megachan thambi hana khoi paikhalam ba scheme sing to package on law du swai da kitang samam na ba khai phawi kan hai yamung kamai thambi ngi swai sing मसे अतो अखोगी अनौब गवर्नमेंट अमा लाप कांदा अदम हेक थोई हानगी गवर्नमेंट दुना मोयना तौरम बने मोयना नुंगाइजबा अदुगा मफुंग फाना लुसलमद्रगदी अमदुनसु मागी एसमिनसु यावद यादब पोट अमदे दम लैबा अदो आईगी वखलोंददी ngसागी पोसे सुजामपुरगी मतंगदनिको पॉलिटिकल पार्टी अमा हाइबसे मोइसिंगसी होय सुमे मियामी सर्विस अनंबा खोइना मणिपुरदा नत्रगना इंडियादा डेमोक्रेसीदा political party when linkale singsi mikhal ga mari lena maktani vote lep ke na tore ni vote lep pagi ga mar adu ga mai lena ba pot ni na dum mikhal si dum manung da a yam ngan na wege yu theng no wege yu manung da lo la go su adum political agenda am de dum lei ga ni na thamge adu ki pot ma ko adu ga ten adi hujiki akon bagi sina aina mu haining sina ngasai gi telba matam khara sida government sina kari tawrige karai da सोइब यावरिगे मोइन हाइदोखिबा वादा करी करी होबा यावरिगे अदगी मियांगी करी करी तहोनिंगी हाबा पोटा आई लाक्चनिंगे येंगसे अखोइना मणिपुर की मियामना हौजिक पामिसि करिनो सिनि मयामना खंगरे अफबा लेंगाक असि कराइबो कौगेनो अहानबदा मियामदा मई निंथिना फंगनबदुनि देन अतोपा अमना खोई इसिंग फंगनबदुनि थांनाबा इसिंग जिनिको नोंग चुरपदु नते नोंग चुरगा अखोई नोंग इसिंग मरांग काय हाइबदु नतबा हुजिक नोंग चुरे नोंग चुबदु इसिंग न ताव लेरमे हुजिक इसिंग फंगदे हुजिक अखोई हुजिक थांना इसिंग फंगदे सिनि समाने सिमले अदगिदि
अना लायंग संगना अना लायंग मना कमाइन तौरे कर्म फिल्म दल लेरीगे कोई लुजिंग लोयादा लेरीबा मयाम सिंगसे अना लायंगी खुंग चाबसे कमाइन पीरी गवर्नमेंट कमाइन पीरी देन अदगिदी मही संगना कमाइन तौना तौरी ओजा मयाम सिंगदुबु ngасai ngасai singi lamsingduda mahu sinba oja na taibra oja sagame khanggiba oja tuna taibra adu kamain tobiri singba pot adagi atopa amana khwadi maru oibadi ngasagi public distribution system je system posting si kano da phangibra miyam da phangal libra sini khoi swai da phangdi na imphal da phangdi na wayam ngangnei adu singdari phanggadra singba posida naina ningi then atopa issue amana akhoi government sinani ko akhoi contract नत्रगना री एंगेज की कनोसी इशू सी लोशन लगनी ना लौथोखरे मसी कनोगी हनक पांथोखिबा असेंबली इलेक्शन दसु ऑनरेबल अखोगी एमएलए ओपोजिशन के एमएलए मैन पखतना हाउस दसु दुम कमेंट पीबा लेखरे आइना नुंगाइ तो मखक लइए अखोगी मसी टेक्निकल नि दि हाइबा अदुगा टेक्निकल ओरगसु बहुत सनबे या पोती याम मीडियम लाइबा सिनेबो aduna ojak oithaki natragana kanagomba kharagi moigi manung da sanaraga adum puhanna buhana bai pot ama laibrain khanba khudam moina MSPD sales se Manipur State Power Distribution Company Limited se limited sida akhoi 2013 dagi service matam lower base dum hoji po extend taro adum pu leba ado moisi kayam kuina puhan gadori ge ha pot ama lai aionda 2015 da retire tawraba mi hojik puri 14 da retire tawraba mi puri basing si moising self thumgi involvement so loin magam johon badum adu warakadi ngasagi young oiba dynamic oiba naha mayama laaga taharaga lehendo si karigino moi to kanda samnaba yaba pot ama lakara laoida moi leringa juda anoba duga pugoda duga moiga jointly thabak tawminaraga mahut sinba yanaba gi thamani da sinba yanaba gi lambi sembi libra hai pot ama lai ba gamena di haire mahum khara natana hoigi anambadi silau thone na hai adu sigi kano se sana bi sedum hojishum ubu phangba pot ama ai lairem ado atopa mana masigi humanitarian kano ni ko masigi se nungai ta pot ama ni dying harness ki wathok se amasi yam nungai ke masi akhoi da su yam wakalai ado mayam na suli wakal ramgani ga men su yam wakalamgani akhoi veterinary department ki dying harness ki matang da akhoi mi khara happy ga atop mayam happy gidre ar kari lep ga legre ga ina sigbo campaign mayam lakpa then atopa ngasagi PWD gi sudu mangaire akhoi sahi 15 gi mamang da thabak torba aduga maduda lukhrabi oihorba hadi employee oibadugi nupi si na thabak tu mo sinjage masa thaksege na kanda sahi 15 abok thaba happy da सिबोक तब हाप तब सिनी सिगी सीरीज द लेरिबा अवा मयाम जिंसी गवर्नमेंट सिना थौसिल लमा पुथो कांदा मसिबो ओहन बिउ होगी के तौनबा थबक तो थोक प यारना करी करी लेगे दो पोतुदा मोय गवर्नमेंट सु रिएक्ट होनिंगे देन ऑपोजिशन कांगुसु सिगबा पोता मियाम गी ओइबा होजुजु ओइबा अवाबा सिंसी द खखसु वांगांगा नेंगे अदु नतना नावाय खोइना तोरमबदु मोइना तौ लेरे मोइना हाइना लेरे मोइगी नेना हाइ लेरे ना सोना कांदा मफैदा फुना लेरे होजकी ओइबा पोतो खिन नेंगे अखोइना नेंगिदी यामजो वफम हुनबगी हुनबदु मतang की political की idea agenda खने बने हुनबी को सुकाइदे तबदुबो मियाम की येंगा खुदोंग चाव येंगा खरे हेना येंजन बिनबा दु खरे हेना हुनबी के तंजा लौमिनदि फनि आइबनि ओजा मेकिन हाइबि साइ तमो बिजोन हाइगिबिदो होय अदो साइगी सोशल की इशू मयाम अमा अखोई सिगी सेटल तौरे हाय यस चुमी अखोई ता सिगी उखुल की अदगी अखोई सुचानपुर की के तौबिबा अदो अखोई दुम एप्रिशिएट तौवे लोइना हुजिकी लेरिबा पोसिदा ILP की सिगी अखोई सिगी इशू को मरी लेना मैम अमा लेखिबा प्रॉब्लम मैम सिंधु हुजिक मसाइगी सरकार सिना लेरिबा मैम सिंगिदा सिंगी खक्ता हाइबसिदा अखोइना कम्युनिटी खरदा यामना अखोई सुम अखोई डिपेंड तौरगा हाइबसि करिगिनो मसिमा सरकार सिना हाइहनिंगदे करिगिनो हाइबदा ngसाइगी लेरिबा अखोई लेरिबा ममांगी सरकार सिना सिंगी हाइबा वैली की हाइबा अमता खाइरम देबा खोय अदो करिगी सिंगदा डेवलपमेंट दा वरसु करम्बा एरिया दा हसी ईयर टू ईयर टाइम टू टाइम सही मंगागी ओइबो याई सही खुदिंगी ओइबो याई अखोई डेवलपमेंट फंड मैम सिंग हुजिक लास्ट 10 years 15 years is अखोई डेवलपमेंट थादरिबा फंड सिंगसे मसी केंद्र वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज येंगनसे अदुना ngसाइगी लेरिबा पोसिदा सिंगदा अखोई बायस ओइखिबा सरकार सिना कांग्रेस नमता लेते हुजिसु लेते हुजिक लेरिबा सरकार सिना सिंगी गो टू द हिल्स हाइरिबा सिदा सिंगी प्रजा सिंगना ngसाइगी लाना वाखल म चलक याई लेरिबा सरकार सिना लाउथोइबा खुदिमक ngमनि हाइबा लेते हायें ngमक्त्रगदि
एनी अतोप गवर्नमेंट लाकसु बीजेपी ने कंटिन्यू तौब ओरगसु हयेंग मखोइद हेना मसाइगी मसी अखोइगी असोकपदा थुम थाकपगी फिवम तारकप याय अदुना मरम ओरकांदा मसीगी लेरिबा पोस्ट दे सेदा सरकार अमना अखोइगी कम्युनिटी अमा येंगबिरमदबगी मवोंग अदगी सरकार अमना कम्युनिटी अमगी हेना तौबगी मवोंग सी अखोइगी सरकार अम ओइना हायहनिंगदेबा लोइनाना हुजिकी सोशल की इशू मैम पुथोपीखिबा अदुगी लोइसल्ली हाइबदो याय अदुमा खरा इशू खरा लोइसल्ली अदगी लेरिबा आईएलपी की से हुजिक लेरिबा पोस्टदेसिदा नोंमगी हेंजलेबा इशू से असी लेरिबा अखोइगी याम एलार्मिंग ओय लेरिबा ngसाइगी सिदैसिदा के अखोइगी केएसए की कांगबुना अदगी जेसी आईएलपी की कांगबुना हुजिक आईएलपी की क्वेश्चन सी करी तौबिदोरी के मसिदैसिदा लेरिबा अखोइ हाना ममांगदा लेरिबदुदगी हेन हुजिक पंचायत की इलेक्शन लापकांदा इवन दी अखोइगी वैली एरिया दा हुजिकी अखोइगी मिटोपना ngसाइगी कैंडिडेट ओइबगी मयाम हम लाय हानदी लेरमदी अदगी अतोप जिरी की एरिया दा दी कैंडिडेट मयाम ममा सिगी मिटोपना ओरप याय मसी अखोइगी लेरिबा पोसी मसी सरकारना मसी अथुप मतमदा मियंग चाहनंग जिंगे मरमदी करिगनो हाइबा मतमदा लेरिबा हुजिकी इशू सी मसी नोंमगी हेंजलई अदुना मरम ओरकांदा ngसाइगी एकोना सी सरकार सिना पाइखलन जिनिंगबा मैम से हुजी केसेना तालिब डिमांड से अखोइगी इलेक्टोरल रोल से मसी चेक तौजी हाइबनेबा चुम्मेबा मसे अखोइगी मणिपुर लेरिबा ऑफिसर सिंह नॉट ओनली से अखोइगी लेरिबा सरकार चलाइबा कांग्रेस की ओइबी बीजेपी की ओइबी अदुगी क्वेश्चन नतिएबा मसीदैदा लेरिबा मणिपुर लेरिबा अखोइगी ऑफिसर सिंह की रोल से मसी अखोइ चेक तौबम चंगेबा इलेक्टोरल रोल अमा हापा हाइबसी मसीदैदा करमाइन तौना ngसाइगी इलेक्टोरल रोल सिंगसे बांग्लादेशी ओइबे याय अदगी असिगी असम की बेंगोली ओइबे याय असिगी लेइबा मयाम सिंगसे दा इलेक्टोरल रोल से हेक्ट विदाउट एनी कंडीशन विदाउट एनी क्वारी मसीदैदा इलेक्टोरल रोल देखता हापसलिबसी मसी करिगिनो हाइबसी अखोइगी लेरिबा एसडीओ सि इलेक्शन ऑफिसर मयाम सिंगसे अखोइ लोइना चेक तौबे याय एट द सेम टाइम गवर्नमेंट दा तहोनिंगबा बीजेपी ना तामो बिजोय लेरे अदगी अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीजेपी की सरकार सिना मसी तहुनजनिंग बसे मसी इलेक्टोरल रोल से लोइना रिव्यू तौबे यायबा मरमदी करिगिनो हाइबा मतमदा मखोइगी स्टेटस अदगी मखोइ करम स्टेट तगी लाखिबनो अखोइगी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की वांग मद नतबा इंडिया की विदिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ngसाइगी लेरिबा इलेक्टोरल रोल से इनरोलमेंट तौबसे मसी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ना हायर का तसेंग थिकेल रोदी असोबदुम खंकनी हाइबो ओजा मेघचंद्र आई मतम से लोशलक ओजा मेघना थंबी सरकार सिने इशू से करिम नबगी तजाम से लोग जगदो रिमिना इशू से करिम इशू से चपदना लेरे तब जोइ लाक्सगे मदुदी हुजिकी हुजिक थंबीरे बखरिन कनो सिंके तामोदा दुम लोशन जगे हुजिक मतम से आयाम दुम लोबिरो मिनिट 5 दगी होरगा 13 भौसे खुम्बिरो तामो आइना मु हंगनेरगा कोइना थबने ओजानु तामो नोइ ताबिरो माक्तने कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन ऑनरेबल एमएलए ना हाइगिरिसी इन हाइजिंग खलजे खेलबा नते वाजे कोइथोना हाइबा नतबा आइना कंक्रीट नो वाक ओइन हाइबा सामना हाइदा ngसाइना पाजगिबदा श्री एन बिरेना हाइगिबा इक्वल डेवलपमेंट फॉर ऑल सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ मणिपुर हाइबा हिल कक्तगी नते अरे हिल इंपोर्टेंस पिर इजदी मिपुंग खुदी मन खंगे मणिपुरी हिल एरिया सिदा करी दगी नो खंगदे कांग्रेस तो ब्लेम तौर याम नेग्लेक्ट फीलिंग हम लेदना उग्रिबा मयाम दुनिना बन ब्लॉकेट हाबी जाबी मयाम अदगी तोखाई तनिंग वखलसी अदुना इमोशनल इंटीग्रेशन ने हंजन हाइजरिदो अदई ngसाइ आईएलपी की मतंग पनबिगिबदो आईएलपी की सो होई कंट्रोवर्शियल होइदबा बिल मा पास तरनी अना समजन ग्रे लोइना ना होगी जिरी दगी मिजोराम लंबी सेम बाइसे मसी तौदरगदी आईएलपी फनाम पास तरस यारोदम लेबो मरमदी चंगजल कदरमी हसे थिंगनब पामबैदो लेतरगदी लोदो कगना थिंगबदी आदे एनफोर्स तौदरमी सिंग पेट्रोलिंग चटपा थीबा पुलिस फोर्स हांगम संग मोरे चेक गेट तंगाक थलगा नत्रगा दिमापुर लागबा गाड़ी खरा चेक तरगा आईएलपी चटने था या पटेबा इलीगल इमिग्रेंट चंग इसिंगसिदी हारिबो लंबी सिंगसिदा चंगपने अदुना ngसाइगी श्री एन बिरेना लाउथोखिबा जिरीदगी मिजोराम लंबी में सेमने है आई थिंक होई बॉर्डर से ब्लॉक तौदरने अदुगी मथक्ता अखोना तोंगाना याब्रे यादब्रदी खंगद्री खना जरीबा इंटरनेशनल बॉर्डर की डिफेंसिंग तौरे बीएसएन ngakhre अदुगा इंटरनेशनल बॉर्डर से जो फनाम ngaso दुम चंगसलई अदुना अखोई मणिपुर गुंबा प्रोटेक्शन दरकार लेबा एरिया से बॉर्डर एरिया खरदा फेंसिंग तौबा अखोई इंटरनेशनल बॉर्डर तब अखोई का सिलचर का असाम ताइनबा एरिया याम पोरा से खर लेदीबा साइड फेंसिंग तरगा अखोई स्टेट फोर्स द बीएसएफ नत्रस अदुगुमा थमद्रगदी आईएलपी से लोदा नत्रगा एक में पास तरगा चंगपसे दुम लेपने जे थसदेबा
material kena semua leita ba ada atau apa mai briefly hai jauge border ki kaino do ai point amani ai to visa thabiyo ba uji ki LP ki do asai ki sida sigi chuchan putu jiri da lambi semba di long term policy mani yes sembiyo yai akhoi madu argument na te ko adu sembiyo ba huji klei di ba sida adu ki lambi du sem du chahi tara chang bi yai adu ma sai le ba po da burning issue issue da ega ma government na kari ba khati dori ke hai ba huji ke hai jari dine akhoi mayam yaba non controversial ega ma pass tane mayam na yaba hai ba sida sida ngasai ki ai please ai matam jina asu mi tere tong no bai wani da LP ki matang da controversial ore da bill tu ki matang du ma adu ki du ma kai ke adu ya ya kasu bai de tori wan da akhoi sidi panel sing jina hai ngom bote ba adagi honorable CEO oibu bina hai gi da magi da relevant with the port khari yawe kai na da akhoi su anti corruption cell hangam mi aiba not in his 15 years time mana parliament se RK Joychandra ki matam de lele me but why was not in his tenure of long 15 years corruption ki against thabam ta tawidri no adagi narang imagi specially am kon analyze tawjre Shiva Sena na India ki bullet train tab the objective way Shiva Sena se akhoi ki BJP ki ally ni what relevance that fact has in Manipur objective wera tarora akhoi ally oigera bullet train inauguration gar chatra hun gre adagi atop sri oibo ni am sauna hagi bisi central minister ki am frequent visit chapal level central minister ki frequent visit lai anoba prime minister hai anoba hai bia prime minister Modi ki instruction ngai dili tang ata phamnu le bia roi concern minister khudi all state Manipur khaktam te loina muk chakatune adaga sri ibo bin hai bisi minister singla aga package am piram di hoi minister package people apanate number 1 accessible hen ba phagi phan mayam check to ba implement toribra field ubra si me yam phasani yenge ba congress regime matam gi akhoi gi election me da mantri khara laga package bi bi concept na te ba adai da hosik tang is da akhoi gi political minus learn ba lebang gi cm tarum bo si gi matam sina mana tarum ni si gi matam sina aina tawni sina si tawni kai khaina bra si bo khaina bra di no interior village da lady singje asigi question si da akhoi na hai mendi odam tu ngai bi ko mendi ngai sai ki hana tham ki ba ngarang kari ngang ki ba nahan kari ngang ki ba hai bi sigi hom si khara mu na thaira makan da panelist lengjan birimina somsu BJP ki bahut sin biri aduga ikai community ba ojame kitchen da su congress mo sin birimina maroina ILP ki matang ki stand duma adagi ngai ki election ki kari ki electoral roll review to honing hai ba pukhal ba sarkar ki stand ji clear oi de adugi potu ki adugi sudu changin biro da matam chu ILP ki tau ji har kan da border labi sian ne hadu it is about 15 years from moi haba na bill ma pass tong ni hari nan congress ba dum samjal adu ji ki do point do honi ki mayam na yet na da bhai re ni adu de Manipur do already changaga lei raba akhoi gi mi sing se adi foreigner oi bi ai outsider oi bi ai makoi du ju yet loi da bu oi raga di ILP ki issue se karai da plak adu no madu ki question di legal expert ni ko hoi already bill ma pass tong ni hai raga di da ina da ki area tam da lei ke ba non controversial bill ma pass tong ni hai ye na da ba hai bu di general idea du di ya ba ye na da ba hai bu but ngasai gi huji electoral da yaw ba si longthong ning nim ne ba khoina ILP ki JCILP or KSA or public organization na ado sai yena da ba har di mo ju dum yaw ta ne ba electoral road hoji vote bank politics na BJP ne am sauri se large number of illegal immigrants not only in Manipur Bengal Assam da yaksal mi se si kana gi khutno aduna electoral road device to ba si government su tarokani public su demand ni akoina genuine voter khaktang akoi gi vote ta da yagani lepa yagani ngasi toriba se panchayat ki kari da mito mem yaksal interview electoral roles kana na sem no si BJP ki batam se gi bra adaga hojilo thupan nangi bra adu electoral revision ki matam lakani in due time madu da will actively see adu ji sare yaga amana semam ba aina hangi question dine aina amka hangi question di review to kana na si electoral road toriba disparity kana gi matam taram no so adu usiki lei di sarkar ki vote bank politics si kari no masi problem is Manipur na te state level in Harris ne will review it adu ga lokko ne review to mo tang amti leirani tangai sarkar ki stand do lakko hai bani da new officers sing na corrupt oira ba chen jara ga loksala ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯃꯤꯅꯦꯅ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯃꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯅ ꯌꯥꯃꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯠ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯪ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯋꯥꯠꯍꯧꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯡ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕꯤꯌꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯂꯩꯅꯤꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯁꯣꯜቭ ꯆꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯩꯅꯤꯡꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯈꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯨ ꯇꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2026 ꯐꯥꯎ ꯌꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯊꯨꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯉꯩ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯒꯥꯏ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯅꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯅꯤꯀோ ꯍꯦꯡꯂꯦꯞꯇꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯒ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯤꯗꯨꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯅ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯌꯥꯔꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯔꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩ ꯋꯥꯠ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯌꯦꯡꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯇꯥꯡ 3 ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯔꯣꯜ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯌꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡ ꯇꯁꯦꯡ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯦꯘꯥꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯊꯪꯗ ILP ꯀꯔꯤꯒꯤ ILP ꯄꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯜꯂꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯕꯅꯤꯅ खितंग योसनगिद्रा अचौब कांगू लागदा खाय चिंग फमनि अदर तौबि हाबनि ngasi तारबनि सिगि पैनल से खनबगि थैंक यू फाइदा खना सुजारि याम गन चथरि हाबनि थैंक यू ओला मेघचंद्र अदुगा याम हेमंत अदुगा तामु बिजोय ngasi इम्पैक्ट न्यूज तो लाक्बि तो ngasi मन ची मपुंग फानबगि दमक्तै लोचलकपुता काय खमनुचरब गेस औ मपु अमकन थागचरि ngasi की दमक्तनि इम्पैक्ट न्यूज ये मन होना बतांग से लोचनजन बतंजा रोले अदुबु लमदम से थोलिबा थौदो वाथो क्यागि मरि चुम रिपोर्ट के दमक इम्पैक्ट न्यूज मिंग तादुन लेबियो